Ni tariki 12 mweri ni Jwena mwaka 2025 ngakuwa togeni bo mwanya kirinde tusetu se Meru TV ra twithirite twikuthuranira ntuku ya narua kuma icigo mbunge bionthe bia Meru na kinya ome ya Meru ngakuwa togeni ngakwira wite namba kwithirwo gituthingatira kiri mitandao yetu niyo Meru TV rutero Facebook rutero YouTube Meru TV digital na kinya kwamba kwithirwo keraniria na batu kurukira namba yetu ya SMS no kwithirwo kimenya yonthe yaraja gwita namba ndene ya nthiguru yetu mwananiri wetu mathithio harito Jacqueline Makena na niugambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiri na nteto cietu ni ati nyuma ya igoro kana ura wari ngavana wa Meru wa Kabere no Peter Gatiraumunya igoro kwithirwa agitiumire na kwithirwa hakiwa ngavana Mutumanto Ethingi akagwatirite giti giki mukiri miaka 2 na nusu ire tigarite ndiko kinya mwaka 2027 kana 2027 we no kithirwa akijukia giki akarita ngavana wa Meru na ndemiarieji hitumite kwithirwa hikijukirwe na weganara Alhaji Mwendia ura no mwandiki munene wa kiama kia BAS no mete kwithirwa agitiumire na kumeneria nene miarieje ya Peter Munya na raugite buru arugire butibugi na Mutumano kethirwa akimenya kethira akaromba kura kana tithirwa akiromba kura ni miariera yitite na mbere kwithirwa kigwatiro mbaru kinyane atongeria bamwe bakuma aja kaunti ya Meru na ramwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma gombete kwithirwa agikinyana aturetera report iji hapo ndio tinja we tekanya kawe wakanga tiara ate hapo anani atakukua wewe to atende takaye to atende kuboja tiara ito interim ibo taone chomkombi interim mutamunda kaka tiara ate au atokarakarerie be tulekerie mule kokeda na miaka 5 akete tire takai done tukuna mtre kinyaronda ni Peter Gatiraumunya akiuga gavana Mutumanto Ethingi akagwatirite giti kia ungavana gwa Kagita nikenda kiri kithurano twitite Peter Gatiraumunya keja ewe miaka 5 yawe ire ithirite tigere ni miario nandi kinya ithuritie bunene akari aja kaunti ya Meru na gukiria murutira jwa gisiasa ni ari akiaria Alhaji Mwendia ameneretie Peter Gatiraumunya bunene na kuga Mutumanto Ethingi gutigite kia muntu akaririte Mutuma atejete kugwatira kinya muntu uriku ofisi ya ngavana ofisi ya ngavana ira Mutuma ari te muntu agwatirite it's not interim Mutuma atekariritie muntu giti Mutuma kari substantive ngavana wa Meru it is no sitting kugwa muntu akiuga Mutuma ni interim imiaka ira gwatirite nyara nkuruki Alhaji Mwendia kuga Mutumanto Ethingi bakamugwata mbaru na kuga kinya mutongeria uju nombe kwatha miaka 12 tore support Mutuma 2027 and beyond Mutuma ingavana wina record ya kwatha miaka 12 na nusu libaron miaka 5 na kambugeni ejo imenti iturare na gite miaka 7 miaka 5 ya Kiraito na miaka 2 na nusu ya Kawira Mwangaza antabatigania our brothers atanochia ibare na gite miaka 5 antobegembe kinyabobe naki ya kwatha antoba kumegembe be naki ya miaka yao ntekorwana ta muntu akuthugania bakare na gite miaka 2 bamunenkere na antoba nchokerie bau pra supportre Mutuma mwanka kinyawu akinyite tuerende kumo support nao 2027 2032 and beyond kwa muntu nathire manta kuthugania Mutuma is a passing crowd ni mantu kinya jagwa timbaru ni atongeria bamwe ba ekuru kuma ja kaunti ije ya Meru Mutumanto Ethingi gatinda ko makuigaragara kabuti ogwa ukarinditira mu Meru ngugi ojora tukwirigire toga twitira ngugi bwega munya
ogo thina ria Meru barite for 2.5 years humanity mono you contributed no ntuba kwethura ogo no wothi omunukiria cio maragara no kiraga antu ukiugaga gavana ni mama ugachoka ria wona mantu na wize buru mama ni incompetent wathiuruka ukiuga kawira no kubua wairitia Meru na wije kawira atari na uwezo na atari nyana umebwa governorship atari na quality cionde cia mutongeria urombo manage county resources atukwenda kwira atiri mutuma ntwithinkia akarinde gorwa na Meru bonde bamuromberete na bakimwendaga jangavana wetu. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Na tugitigana na ripoti yu ya Jeff Wagituma miario heje ya Peter Gatira umunya nionanite kwithirwa itikarite bwega na kariba Meru jonthe na tirutererwa imenti yake na ratukirekera kinya ruterene rwa Igembe akariba unaboni bethirito bakiona ni muthuro jo munene ne nyuma ya munya kwithirwa akirita miarieti ya kuga mutumani interim na arumba kwithirwa gikarira gitiki miaka iri akira itigarite tukinya 2027 nimeantujara kinya akariba Igembe baugite munya nombe kwithirwa akia mutuma kanyaka kuritira Meru ngui na kumura na atigane na siasa nontu babate kwenda siasa na thaitika gitaga siasa indi nika gitaga kuritira Meru ngui na kuona abatere kwithirwa agikarande agietera na ka mutuma kanyaka kuritira Meru ngui ira babatere ni kuritirwa no mandiki wetu anteto kumarutero rwa Igembe no mukiri wa Nkonja ari nacio tariria ile kara kinyare kuru ari ara kampeni kante ya twethinja we kanya kawe wakanga tiara ate hawe ni miambo ya wari gavana wa mbere ya Peter Gatira umunya ya kuwa gavana mutuma ntwethingia nikarete na kwa miaka ile na indi nikawatilite mwaka yo 2027 na wene yete kumuritetene untu akariba ntere siembe baumirete na kumeneria rwaria ro bakiwa kae mutuma kanya ombe kwethera kiritira Meru ngui munya nwe agasumbura mutumare ari gavana utibwa tutetherie na niyo no thugirimira ne okateria munene anene no tugire makateri na kuroru na airport no twigire makateri antu ethingi arutere antu ngui no nto munyathe mo twira muntu eto no meagele awe to mwere arethio na ithene ne atiere ukumie Meru muntu mutuma gavana to mwa karite ngui tona ne kubua miaka yete to mwangu ngwerenge andelea ngwe gerenge Meru eto antu to mwendete gavana eto kobita munya kachoke muchi anto akura Buanta imotiere kenge kolsio nare kanda katia to ciatare to ezongerite ngwe ore ubakiari ni bawete Peter Gatira umunya nombete kwethira ikira Meru thinene na muno kinyera ya mira odisi anto evingia kuenga bano miaka ele na nusu kaninga bana mwadeli no komenya ya ukiburi yuno ke munya anjeri yake 2022 arau anga bana imongia na no tomete tukuma thinene no tobagu anga bana ne ao abana gato kwera munya mutongeria kainia cia plus bou egembe kana Meru county mutuma bila byatoma ethenga bano miaka mingi ngesaitie munyera ariere no tenda mkasi bwa mutuma nero mirane ukumire thinene tegorothia na tutegoro mwakura renge na gorotowa na toromba kurembe tue atoromba kura buto korea atukumire thinene na Mr. Munya no tafadhali twamuthanire kanya kawe ne kundirya na arire no tengweke tona turtire to demendelo tona ndene Meru county to muthania tege CS areta makatel munyumora yo mukangeta yo yora wa mbesa 1500 dai yo ro mbesa 350 yuko ro 1500 Somalia yo ndaso mbesa ngirida ndatu dai yo ro 150 yao yo eta nayo kwa ndugiri mwanja uka batu to bari mira tugirita ngubo batu andrigite anto batu bandrigite ubo tafadhali wana munya ara ondori to kuromba kwa sima o mheshimiwa wetu ntoithingia tutere ndene Meru county ketha no rome kurtango itara kure abati tafadhali no peo ana musie uruge na mugoku na bagu nyanareke na mutuma ntoithingia ritengui irerereke na ro kanya miaka ero na remwe ngui na tuthukire ngoche biasa mira na tuteno renge na choke mokoro gari aru arongi maukura na no reikatero kotokuwa naruore obisi ciake nje Meru lakini nje Meru akoro yarenge nje wetu na kaunti yetu mira Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri Nkonja
Na tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkonja na ndi tukathiora muthigo mwanka ruterene rwa Tharaka na ara nabo akari bara batura mwankene rwa Tharaka na Meru nibombete kwithira bagichumiria na kwithira bakithithiria ndarasa bari bobongwa na ara bakuwa ndarasa ni rathuki na tomba kwithirwa igikulukika na ni ndarasa era yombete kwithirwa ikiwatanithia ntere iji tio ijiri nibaugite ndarasa ezi iri na gitumi muno kiribo gitarira bakuruta biashara ciao na ara bakuwa kinyani itherwa gitetheria muno ana basukuru gukulukira antu au igitarira betete skuru na muno takagita ka mbura kana rira kurite kuri na mbura inene ana bau ni bethera bari na thina ya gukulukira au na nande ndarasa ezi ikomba kwithirwa ikibatetheria ni betete na mbere na kuwa bethirite bakijukie tagari ari bari bobongwa ni nyuma ya thirikari ya kaunti ya Meru na kinya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kuonania bati na wendo bwa kubatetheria na ara bakuwa bo ni baulanire na bethera bakireterwa maendeleo igitarira kiria kampeni ende kura ciaringwa utimu tukinyomo itherwa akibarikana no mwandiki wetu Anteto Murimi wa Mbogo na kuliungite rutere ru na turetera ripoti iji akari bara bakaraga mwankani wa kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru ntere cia kiengo muthenya wa imuthi bebumiritie na kuthondeka ndagachere gwatithanagia ntere ino chiri gutigira bakurutaniria biashara amwe na aritwa kuthi cukuru batakuthangika community iji jire yandirira yambira MCA wao batimuonaga batije ni kwetile na kandagacaga kaniko ana bakiangwa primary baunagira ria betete skuru kuma nabo asaindi ya mbogori umite naja bwa Tharaka Nithi ana bamo baumaga Tharaka Nithi bakeja kuthomera nabo ambogori na batulaga kunira kamugogoni kamwaja rusuru rukuona nyumeto rugwatira ne county jiri kwina county ya Meru na kwina county ya Tharaka Nithi. County ya Tharaka Nithi iltonyera mbogori tukauma kiangwa Meru tukagitela mbogori tukatonya Tharaka Nithi tukalikuringa biashara ya Tharaka Nithi bakiaria arakari barutererwa kiengwa bagutongoretwe Pascas Gitongoro kumeriria gite kia MCA wa Goji West mwankani wa 2027 amwe na Nicholas Mutua wanawe ura kumeriria matagite kia MCA wa Chogoria mwankani woyo baugite bathukitie tagaria rire nyuma ya thirikari cha kaunti chire kubariganirwa twasemane turi ya community twabanga nuntu thirikari ya county government nuntu nani kwa county government batikumba gukinyana aja twateki tu our own togaga twakenda gaceje nuntu kwina ntu bagwite ndagaceneje bakithijaga na roje na tutietera kairi nuntu tugwetera tukunoga ukaraithia ndagace no rari mugogomo moru iwingi ni orire ukaraitha nyumia tware kwina landi riri yare mwana wa mbogori we antu barijaga mbeca jiao kana barilagana bao kumaria antu bani bale meto kuringa biashara inene ngwite kio munde tukiinga ntu kio munde no ntu bwa kugwatanira antu babonde beya antu bale baketho bagicokia wirwa wa kwenja ilandi ne batige mianka ati nande kwa county government nande kwa national nganande kwai mwananchi tuta wananchi totije county totije ja national government ne totethwe bakiuga ta MCA bawandi ino chire batoro bakinya ntere ino na batibonaga twalagi tukaurania MCA betu bathire kutukeria thinere kiangwa ni othinere ichogoria no twaraithiria MCA wa Chogoria ntegwitikia na ije kwenda gacate no etulaga na ni muntu ule olomba kula akeja na akalomba gacokera reguru antu baba mwira bena thini ndagaca akona na ndagaca no ni akiangwa utemwona nda na wa mugongo wananchi na ne bakwira ni aremirwe na tutemwona twina 2 years tutaromwona guku kana bula muona guku yes twina 2 years tutaromwona guku MCA tu atulaga nkubu ku gapuru thatha ndende ujanda kaino ikigwa kwi mtu agwire aloje ni utuku muthako tutije ni kwa umete no kutha umete ngula non na ngula non ni part of the community no mwanka ntu bagulane kana te umantu betu kwogu tu esirie ndene tukugwatira ni community ino jiere tulisokaniria njamii imwe kenda tumba ukulania ara ende barutite mbito kiri MCA baba bari baire kugwatanira na kubatethia no ntu batabathuraga bakaraga tauni tomba tongere bau bangi na ubale bonde ne batige gukalaga obisini ne batige gukalaga na mataunini ne beje on the ground bone thina ya tukulira na nuntu especially antu ndagacateje economy rete thagiria nayo side tene yake angwa majani njala maingi jaunagira ao na jationa gwa kunira kwina antu bali mete marigo na bakwenda gwikenya ntharene aishimwa betu na bali wetho MCA okangwa wetho MCA wa Goji West kana wa Chogoria nibo batiko bugiciragiria community jenu tukwenda kuona antu ground antu bale bakuria community utongoria ni gucoka community na kuruta wira na community MCA the sitting wa Tharaka Nithi na wa Meru na wetu wa Goji West bagwatanire batutethie kegura tukuruta keripotera Meru TV kuma rutererwa kiengwa mbita Murimi wa Mbogo
Na tugitigana na ripoti ya murimi wa mbogo kuma ruterere rwa Tharaka na ndi tukethirwa tugicokera haja kaunti-ini ya Meru na ara nabo kariba Kienderu ni batiumiriti na kuthetera barabara ikuma Runogone gwita rutere rwa Kienderu ni barabara ira bakuwa mburera itete na mbere kura ni ithiritwe ikithukangia barabara eburu na kinya drainage yayo kwithirwa ithukangite buru ontu bura bakuwa ni bakumakira mbura iji gwa yakinya kuthira bati kumenya bakethirwa baikurukira atia kiri barabara iji hakari baba ni betete na mbere na kwithirwa kinya bakimeneri muno contractora wethere wa kithithia barabara iji na ara bakuwa ataritire ngugi bwega ura kubatere na barabara iji itithithitwe na standard ndiri batere kwithirwa ikithithio no mwandiki wetu wa Nteto kuma Rutaru MC Mwitonga na Nteto utariria tumiriba barabara nene ya Runogone kwina mamwakira Kienderu nibombete kwithirwa bakiraramika muno nuntu bwa barabara eu uria yathondekerwe yomba kwithirwa drainage ciumbite kwinyanga muno na ciathukanga untu buria butumite akari bomba kumira na guteta ona bakiuragia baria bathondekaga barabara bombe kwithirwa bakithondeka na njira iria yagirite na uria cikomba kwithirwa cigikara bwega ni jontu ni mbeca cia mwingi. Ibwega sana marĩtwa yakwa Joseph Mworia kana rĩrĩa rijikene muno ja Karagita inkwenda kuria athondeki barabara hii turekirira rami echo kuma Runogone mwanka Kienderu market na muno gatigatiga kuma Runogone Methodist Church mwanka Kienderu market mbingo cia side cio igiri drainage system ekuma une mwina mojo munene iringana na maiga na mati ruji rukojurana rwakuruki maiga jara jakite drainage both sides inkwenda kuromba bare bathondeka barabara na ure ciathondekirwe bakimenya side icio igiri ruji rwitika rwingi muno rwo mugu kuma market na reguru kwina market ya Kienderu na nthiguru ruji rwi momora side icio igiri na ramiu kwina uwesekano bwa yomba kugito iroje gito rionde ethwa drainage itumba gucokerwa na ithithio bwega na jau ake kuromba bara bathondeke drainage bwega side cio igiri itige kuingana na maiga na muthetu mwanka ikamomora maiga jara jakite drainage side cio igiri turaithirio barabara eu nontu bwa connection yetu kumaja Kienderu kumira Runogone gwita kugwata barabara nene yakaga gwita mawa haya marito wonde wandu vyo mwitu inara wetu Runogone Kienderu area na biria nturirite muno ni antu baria baegi barabara eje kuma kanisene Runogone mwanka Kienderu antu bau baithithia contract bekire maiga na muthetu na bacoka barega kujuria kagotore bati kujuria na ndi kuthura gwetu maiga jau kururire jeta jonde jeta jena makariene inkuria thirikari rire kweja na ngugi kana ketho ikena kana bara kweja na bamenya mbeche ita ikadathithio maendeleo na rire mwananchi agwita mbeche ikadathithio maendeleo baba ja mega na maendeleo ja kara na kuona biria agwitira gugitwo ni umutethia njira eu nio batutegere barabara eu to Steven Dereva njira eu kuringana na ore thithirwe wasiwasi kurikirwa aite ngai imwe igiri ikakarate gwate kathira kwa no kuigwa tukuromba uriku ni atuthithirie bwe wega ontu no uriku na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitonga gikuripotera ndi nene ya mutindo wa Jokangangi North Menti Meru TV. Na tugitigana na ripoti ya MC Mwitonga na ndi tukethwa tugicokera rutere-ini rwa Igembe South na arana bo akaribathi akachu ira iri wandi-ini ya Igembe South na mbona betherete bagiciumiria na kugwata mbaru mgavana wa Meru Mutuma Ntwethingia na kinya kumwira ni bwega nontu bwa kubatarira mwana wao noe Dr.
Esther Rukunga ura umbite kwithirwa agigetwa urumo wa kwa CC wa education kona wa mathomo aja ndeni ya county ya Meru akaribaba baraba umite nara Dr. Esther umite ni bethiritwe bakiona niki kintu gikinene na ngatho cia mwanya kiringavana wa Meru nontu bakubarikana na kubatarira mwana wao uraba kuwa kinya ni mwekuru no mwandiki wetu anataka kumaruterera umurithi waba ari na ciotariria akari na tuliba athi ndene ya Igembe South antu kwirikene ya Kasio ni baumirite na gukara gavana wa Meru ule wikikeja mutuma twithinkia ni untu bakubatarira umwe wao ule ukumenyekana Esther Rukunga ule ari mwalimu ndene skulu ne ya athi na nyumene aikorutene rwe kamba angwenda chogeria munene wetu o county is excellency bwana mutuma twithingia nontu bakuona kwa irite amba ututhurira umwe wa atori betu SEC education na twina a lot of hope ki Madam Esther nontu ya batu ya atori itwiche ngwira aturitrite na kuringana nyangwira arita imorungu na amurie nontu botungatipura tungataira twana tutu twa special imwarimu special school na itukumia mantu yake ebatu ya atori alafu itocokerinya gavana wetu nkatho nontu bwa kuona ibwe atwithire twina mwekuru aromerete education nontu mwekuru inyamo si mwekuru na mwekuru thaira kethira atongeretie mantu akithomo tueta mbere akari baba kalite itagaria riria gutara mwekuru uju nikenda agatwika waziri ndene ya thirikari ya Meru County ni baugite nwe wenka kiumbite kwa waziri Lieutenant wa Igembe South kuma kiri mbali ya ekuru nuntu guteungi womba kwa waziri kankunjukie kanya ka uchokeria gavana wetu Mr. Mutuma twethingia ngatho sana nontu bo tutarira Madam Esther ari CC wetu education na tuitui betu tukenete antu begembe South nontu kuma itebi ataranirwe. This is the first time tukuona a rep in the executive part of the county na tukawiboya sana kana ne ate antu betu bugua itukuiboya sana gavana wetu tutiwa utongoria boy kuruka buthuki ikwithera kwina tu element tunini turatuthukakia ekuruka na inyakuru me aikwira wangi imwe gworia nyama lakini mwekurura atarirwe mutuma karone rimwe kuru capable na imwe kuru aina that potential ya kuendelezia Meru County bureba teri na ndivolitie kamitire kathithia vetting tukuyara misi ni kenda ya thithia yumba gukurukia Esther Rukunga na atwike waziri wa mbere ndene ya Igembe South wa mtu mwekuru kuma rutenerwa athi alafu nchokeria the entire fraternity neo the county assembly of Meru nkatho sana no tubwe kinya riu bakinyire na tukauarira Madam wetu Daktari Esther akinya nara eitara vetting ituboromba nete yokinene muno twambiritie na MCAs betu begembe South na the MCAs in Meru baumbe okilukia Madam Esther tutongeria rutere ruru education no ntui muntu wiritaniretie muno tetheria twana tutu special na mantu amainge muno ndene yegembe South na umbite kwithira mutongeria winetio ko antu betu katuburia na chune na katho sana tuchokeria gavana na tumwire okitirenge gavana Mutuma na tumwire te thai yake tumwolelia ne bura tuthitheria na burende tutongeria wekuru itukuona we ate kubagua ekuru ibakuma ko na tutarire mwekuru wetu na patinge cia Meru itukuona atarite viongozi bangekuru na tukaua boiboya sana 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 togeria gavana wetu nkatho Mutuma inyawe Reverend tunashukuru Mungu ontu inyawe mtu Murungu na ibwe yontu bwa kurika na ntura yathi kana kurika na Madam Esther kari ya mwarimu badu inyato ria arimu itojogeria ngai nkatho ontu mwarimu wenze tunarikani na twa support Mutuma akari ya gavana na mwaka 2027 tutithira turwami yake na kura turithira turwami nyana maromba kenda tutongorwa ne antu bono kikauma Bwana Yesu asifiwe na ntura yathi twatongorwa ne antu beno Murungu na ngai na rikanite athi ontu Meru County ontu ina CC wa mwekuru nte mweta muka CC wa mwekuru itorikani na imirango eruorwa tukarikana nkuluki
no tegera ngekoro bora ibati kwethira ikiendeka no ntoibo bawatilite mechie na ministries yu ba aero department yu twitikiria baitongeria na chiete boya kariba ibonenie gikeno gikingi muno na kugurwa gukwingi muno nuntu bwa mwana wao gutarwa ari wasiri tuno kwa ile kinyare aere selected nara Mombasa onto bus sports kwethira akelewa bira youth bongo bomba kubuithia na bakethira bakiendelea aka wiboya buruke inyaga bana wetu mutuma onto akuona kwa grade kwethira Egembe South twina CC omwe kuro mbere na tukiwa iboya onto tukwa ile speed ira twithite ni yote kabati buranka wa thai speed ira sasawa na tukuona muthio manto yu sasawa. Esther ni mutori wetu na imami wetu ra twendete batu turi ekuru itukuibwa tuthurerie into kia maana. Bwana Yesu asifiwe. Kinya thaira mese uniki twetake we na tukona kirira na mese yetu yacokanira. So itukuromba kinya MCA betu baeta ko babwetheria vetting. Tafadhali to broma nete yo kinene tuyukiria imami wetu nikenda ntura cietu ciakura na ikenda inyamiro yetu yakura na tweta na mbere. Shalom. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Mawa. Na tukiumaruka ruterene rwa Mawa kumania na ripoti ya murithi wa bana ndi tuketha tukithiora muthigo kaire tucoke ruterene rwa Tharaka na arana kyo gikundi kimwe kia antu babethi kuma rutere rwa Tharaka gikumenyekana ya Green Belt Movement na kini kethiretwo gigicumiria na kwambiria mutaratara yo kuanda miti na arabambite kwithira bakiambiriria cukuru ya Matugune primary school na arana mbono bethiritwe bakirigira kana kuga ni berigirite kwithwa bakianda miti ngirinya uwa kana muno kagiteneka mbura yitete na mbere na araba kuona ni kugwata mbaru ugebwa mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na araugire ati wendo bwawe ni gutigira ati miti bilioni 15 ikumba kwithirwa ikiandwa aja nthigurune gikundi giki no gitete na mbere na kwithwa gikimeneria antu barabethero bakiitanga miti utheri na kinya gutumira miti je kwithirwa bakiithia makara na ndibe atite na mbere na kwithira bakiuria thirikari kwithira ikijukiria antu tababa itagaria gutigira miti ni kurekana no ikithirwa igikura bwega no mwandiki wetu anteto kumarutira Rwandagara Waiguna na nteto utariria Gama yambe mbere thondekete na rito batekene kosu wa mana university kimenyekana ta Green Belt Movement ibamberetie mutaratara wa wandimite kerebiani bia thirikari wa mana institutions moroto wa uri gutigiriba kwandamite ngirinya na kuingia kanya karara Rais William Ruto mbite kwethera agikira kwandamite bilioni 15 akeja kumotongoriani tuo ya munde bakiandamite magana mathandatu cukuru ya primary ya Mutuguni arire wandia Marimanti ndeturiaga cukuru ya Mutuguni primary and junior secondary school tujeteaga twandamite kurukia magana mathandatu na hemu yetu ria twabangire kuya Mutuguni aga igutwika Mutuguni icukuru itirainona mutino umwande na icukuru yebantu kumu muno na tona gatuya twandamite ta migumo mekrechia na yenge nuntu ne komba kumeria cukuru ya Mutuguni itukuria mo na community antu baingi muno tuyita kwandamite lakini twina gwiregero mite ga karabwega na egakura na egachange environment ya Mutuguni sai tuko Marimanti wandi rurenge no atuthicha kariga rurenge tukathinkondi rurenge tukaimukothima kenda tumekishwa president chetu chonde ukobuya kila mtu nakubeba ruo inya kinya amba kuari nako akegururu egara kubeba muno twinganite na initiative ya president that itobati kwandamite na tatwe community kana tatwe ndene ya gikundi iki inio target ira twinio twande miti tukurie guntu kugwetu tuchencerera ya guntu kugwetu mbura ne atigie kura na gwetu muno nuntu bwarera ya century kogwe ndi twigikundi iki tuguchugia kurimberud rera yetu icoka bwega tubangite twanda miti tukachima tugakicha miti ni kuthingatirwa bwega tugakikicha ikumenyerwa bwega na kenda tukakwongera ingi tuti tongoria bacukuru na Mutuguni bakiuga bakathi na mbere kwithora bakimenyera miti no bagikirana na gikundi giki no ntubwetagaria riri nguga ibwega no ntu baroni bwega baiko baina yicira rirega no ntu cukuru ino guma kwina guma bone na mono bo miti no ntu tutikore kwanda miti
na inko bacokeria nkatho nkuga ibathuganire bwega na ibathi na mbere kuthugania gwogu na inko ba promise metienu bandire ta management tukomba kumimenyera tukameturiria ruyi na ingwetigia gakura bwega ko inko bacokeria nkatho cia mwanya na inkuga ibathi na mbere kuga bena untu tabobu na kuraithira kinya kura kungi komba kuga kwena bwaba kana cukuru ringi cikwenda kwa nogomete nkubaromba kwa naku baigo bena untu baguteria nogo na mantu magakara bwega environment gakara bwega na inkucokia nkatho nuntu ngwitigia mitenu bandaga cukuru mutuguni ikaigwa ri uteithio kiri community ino ya Kaguma nuntu mitiri uteithio bubwinge mono rira kwina kibubanite ria mbura yambiritie kuraga kwina kibubani kinene mono nuntu iracibia cukuru mutuguni tikabire biega mono condition timbega mono lakini ria miteno gakura ikomba kurigirirwo rura na kibubani itumboka mata iraci mbeto nene kiri thirikari ri gutigeria bakuruta mabitha bokaria ire mamuno agagicigo mungegethereka gotigera metera ri kwitira temangwa ni kenda riera rithi na mbere kwithira rikiagira na muno akariba kiro gutiga gutema metire mani wa mena mithitoni ni kenda batenyangia riera tiogo itukuromba thirikari ni gecherie muno antu bokaria kirima gia kiyege ni kenda utakigo kwina kugita ngoko miti ko wingi muno kana muntu agita muti aka make sure kwanda miti ingi ire kana ithatu ukanganga ithakani bira bingi na agabwa Kagoma ukathi wethera ithaka bitie na mitera mikuru nuntu na bantu bagwaturi yura utina solution yenge tatiga gwokia makara ikabindi bokia makara kogu thirikari kegwa ina antu bokaria mitenaga no kegwa ina antu bakumenyera mitera era kurite naturally bantu makara bwega muno tigo tuthiete twitumagiria ati miti kerekano ni okugitanga miti inyo nara kwina miti tukaumira ndene ya na iguru naga ugu gona no kwina miti bandie miti na no gutikuraga kogu tigo gikundi gitu turi advocate gwandibwa miti na miti tiganwe no gutemanga miti ukaya kwithira no utemire muti thingata procedure batija gutema muti kati 1 plant 3 kuma mutogoni arere wandia marimanti gicigo munge gathara kanki reportera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna na nyuma ya mubunge wa Bore Noe Mugambi Rindikiri kwithirwa agichumiria ntuku itikura jana kwithirwa akimeneria gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia na kinya kwithirwa akiuga huti muntu ethiritwo akibatarira kuma ruterene ruu undu wa Bore gitarira ratara masisi kana mawaziri bawe bara bakamutetheria gwita ngugi na ndi antu kana hantu mwanya kana migambo iji nionaniti kwithirwa ikithuria antu mwanya na ara agambi na kinya teteri na atongeria baja kaunti ya Meru bamwe bombete kwithirwa bagichumiria na kwithirwa bakiromba Mugambi Rindikiri ombe kwithirwa akiakanya Mutuma Ntwethingia ombe kwithirwa akirita ngugi na ara kinya bamuritie na akire nonto akienda kurikania Meru kwibu baiji mariki wetu wa Nteto MC Mwitonga ari nacio tariria mojo wa siasa jutromba kwithirwa jukithira ni untu o kaire Rindikiri atiratiganwo noe no keri ni untu bwa migambo iria ethirito akiaragia na omba kwithirwa agikanagua bunene uribito murio ngiokaga na kethie Mumeru aria yenda gucokeria Rindikiri MP oboi na nkamwira atiri wana Rindikiri turisa bor tigana na gavana tumete kuraja bele tumete kenda tukomba kuona gavana kenda mirombo utulia tumete araja na tebona Rindikiri woneka kuria atiri ugaturikania ugo wari kinya bona yes ugaturikania bato bakaunteje ugo uri chairman wa bunge wari muntu mwe utokeria to kuringa yes ukubwa na nkaigwa woni no bise bono na kinya kwa community teburu na umuchoro kwa indi ntienda na tutetekeria muntu okuruga ngavana na ande gitariri iyo ne gitabato tuburi gutiranguwe na kinya matero wa aije ngavana tuzile chunguzi tuona kinya mwari wa waira ndo kokebwa wene mvura mwari huu kana kebwa mbuga njengwa kwene mbuga leo mwanora no kerwa na egitari wa karete ure MP ure mo buri kwa kinya uto mwana mbomu wa buri kinya kudwa umwande kinete kugine tande Rindikiri kono mwana wa doketo wande koloneri bate tuya Meru tukuwa bo kumona jawori kuwa bo kumona Rindikiri na ngakwira etera 2027 omenyato kwithira tagachovu vunene na wandike tariki na ngo kwira
umenye tutinagwe muntu wangu gwe kume kurwa nantu ni kurwa wananchi na tutetekeria muntu kurwa wananchi anambithwa ndira kurwa ngavana Omeru muntu tabire kimeri datu yombe ko muta buta tukambaniria nago nande ebe kore obwe kwanza kunokera antu bakirwa bore ntu no tukaba kuringa yakuwa obwe bera kite sore muntu bakoserete muno tutie shima na turiuga ara turemere yombe ukavana tevinke natiganenwe nante ko ndo muringe kaga piro wa urempi ngakwira wache yo mchezo naye tio mchezo mwe na kabisa ndi kilimo biche bora muno na mchoro kwenda kumya kidogo ngogenda gwiterete ile na ndende kura tigana na tevinke tukoda kugwa muto kumunta muto tevinke riverenti aitre amengo na keko turenda na ndo kana manto jange yakuwe na jo tutetekeria uno ngende gukwira then Excellency Governor Mutumanto Edingia na wakanya aditara miru yanse kuringana na borenya selected thirikari yake otino atigusite miru yonde kompani na baba nyonde bari kuo selected antu kuma area sionda sa miru kante na baadhi to nyuma yake to munga mukono yana kwa yana na baadhi na thirikari yake rekero ditangwe ika disrupt na mantu siasa atena maana itare thirikari yang itu men chance nditira miru ngwe na to nyuma na taba support yana kwa yana na ngakura etera 2027 umenye to kuize itakachovu vunene umenye to kuize itakachovu vunene na wandike tariki na ngukura umenye tutinagwe muntu wangu gwe kume kurwa nantu ni kurwa wananchi na tutetekeria muntu kurwa wananchi anambithwa ndira kurwa ngavana Omeru muntu tabire kimeri datu yombe ko muta buta tukambaniria nago nande ebe kore obwe kwanza kunokera antu bakirwa bore ntu no tukaba kuringa yakuwa obwe bera kite sore muntu bakoserete muno tutie shima na turiuga ara turemere yombe ukavana tevinke natiganenwe nante ko ndo muringe kaga piro wa urempi ngakwira wache yo mchezo naye tio mchezo mwe na kabisa ndi kilimo biche bora na jau ni jonda ikia kuthirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya mutindo wa Jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na mubunge hakero natige muthetho yurari na Juburu atige gweketha ngavana twithingine kendo bakuthirwa akiritira antu ngugi na iwerigiro bwetu antu bakomba kuthirwa bakiona matunda kirigita rira retigire na ngakora ripoti ya MC Mutonga na bakuthirwa gitukira gatanta teto cietu gorobona ruwa ngagucokire nkatha se mwanya Meru TV no tubakuthirwa uria mana batwe ututhingatirite na kwenda kumenyera ya gwita na mbere uri mwankira ntukwingito bakuthirwa tukiona mwathani ombe kuthirwa aria mana we na ngakurikania ruju ntuko ya Sunday ni ntukura twithira turi na rumuri rwa siasa ni sho yetu nene kabisa no kenda kuthirwa gikurukirwa ntukweru izo ketha tukiriunga rutere rwa Nkubu Fortunas Hotel na ratukomba kuthirwa tukiariria mantu jegie kawa mantu jegie urimi ria na mantu jegie urimi ba marigo ukenda kwithirwa gikurukirwa ikithirwa gikiambiriria thaigire na nusu cia utuko mwankatha thaigire cia utuko mwankatha ithano kwa hivyo ukenda kwithirwa gikurukirwa ni kenda ukamenya urimi bubu bukaria atia unirie tara kwa mbita njeri wa cheupe no monaniri wetu wa mathithio ukamwita Jacqueline Makena.